A pod sloganom Probudi zmaja u sebi danas se na Adi Ciganliji održava sada već tradicionalni 8. Dragon Boat Kup za studente i srednjoškolce i 9. Beogradski Dragon Boat Festival. Naša ekipa stigla je do Savskog jezera. Jelena, da li su veslači spremni? Kada spuštaju vesla i hoće li im smetati današnje vreme? Nikolina, ono što ja znam barem o veslanju jeste da nema prekida i zapravo će sve početi kada je planirano u 9 sati, samo da ne bude grmljavine. Da li sam u pravu, to će ovog jutra da nam kaže Ana. Dobro jutro. Dobro jutro, tako je, sve je spremno, a nadamo se da će nas vremenske prilike i poslužiti, da je ovo samo ona kiša, kako bi se reklo, na oblak. U 9 sati počinje Beogradski Dragon Boat Festival ovde na Adi Ciganliji. Tada nastupaju klubske ekipe iz Beograda, takođe imamo i goste iz Rumunije, a već u pola 11 časova i kreće onaj najzanimljiviji deo, a to su trke studenta i srednjoškolaca na Dragon Boat Kupu, za njih koji organizujemo već 8. godinu za redom. Ja ono što znam na osnovu naše manifestacije Vesla i za svoju školu jeste da su to pretvori u jedno ozbiljno takmičenje i da svi, iako prvi put možda sede i prvi put zaveslaju, probudi se nešto to u njima. Je li isto tako i ovde? Jeste, atmosfera je zaista sjajna, zato i pozivam sve Beograđane da dođu danas na Adu i da uživaju u tim trkama. Zaista su pravi spektakl na vodi, čamci su bogato ukrašeni, imaju glavu zmaja, rep, posade su na miks, imamo i muške i ženske članove posade u njima. Na početku čamci imamo i bubnjara koji daje tempo veslačima, tako da zaista bude dobar takmičarski duh, ali zdrav takmičarski duh i fair play, to je ono što je najvažnije. I zato i organizujemo ovo jer promovišemo taj timski duh, taj osjećaj zajedništva koji inače i karakteriše Dragon Boat zajednicu. Postoji li neka škola ili fakultet koji do sada najviše puta pobedio? Pa, ravnopravno je. Ravnopravno je, kako se zove. Svake godine imamo neke druge pobednike, zato ovo takmičenje jeste interesantno. Ekipe su u prethodnom periodu dolazile na treninge, ozbiljno su se pripremale, moram to da kažem, u našim klubovima, tako da ona ekipa koja se najbolje ispremila i najbolje uveslala će i pobediti. Još samo da oteramo ove oblake i ovu kišu i da se bude spremno za početak. Ana, hvala puno. Ja se nadam da će zapravo i sunce izaći i ja jedva čekam da čujem ko je ovogodišnji pobednik i ko će imati čitavih godinu dana da se hvali time. Nikolina? Jelena, znaš kako kaže, neka pobedi najbolji. Hvala i tebi i tvoje sagovornici na ovom uključenju.